anak cuman Satya. HP malolo. Ya golo jara jalan apa? Oleh orang jara tak kerker. Pantas lama, selesai. Oke sama rasa ah. Boh, nyaut ki colok nah. Mana yang kau suruh lu? Pantas lu. Boh. Ti sabar lu marah suruh lu jera. Mana suruh ring tu ada mangkat pas. Bagi aki kapu terus jera. Ya. Masa larang ukur yo? Nyari ya ada boleh soking kok ya. Aduh. Yuk, Ingkang lu. nah, Ani kang salah aja. kan kok belum ngocok hak kalian? Oh. Nah, apa nah? Ya. Ya. Mana tahu cari tanah pareng dapur buko? Iya. Internet rock? Kak namun jual diri ya. Bisa naik haji kok saya 5 kali. Memang kali saklara. Siap. Aku. Arya sesari dari gelap betina berdia. Enggak apa boy lek. Jedeng nggak kosong ada ingat lah. Kok gelak keluar banyak gitu posak. Nak paling mata dok. Terus gelura. Amena. Satu ronde. 2 ronde. Duronda ban masuk kok bisa ronda betak kelar. Duronda. Aduh sesir. Saronda lah kulimpang. Boleh. Maju Gap. Rongkok. Nyari pereng, maju. Norok. Cari pereng. Iya. Aku ya apa, Geng? Oh, aku ya kandeng ya. Iya, kandeng mbeken. Mak pola mau kandengnya telur, Ben. Tai orang atanya jadi salana. Setia mau sema ano. Pereng tampur buko. Mau nemu dia, jual, Ben. Entah oleh atusan juta. Ya. Masa Rama? Mayu menemong kok melihat kalampi sebagus. Pan nakana sinyaman. Terus ka bakso kok. Bakso. Mau nemu apa namanya lagi bi bong rombong ngabing kok. Jual, Ben, baseter. Bo. Pasti si tukang mbak. Sorry ya. Cerai nih, laki. Maju. Yuk. Maramaan ya. Tos tada. Mas panas sare ria. Jalan nama lolo. Oh lah. Dari di apa Iban Pup? Mulai gelak atau santas saya ramok sokore. Ya. Anu apa pun gak dia bu? Ut. Cuma sarangnya tepung bu, kebetajin kok. Iya kok. Engkok sarengan lah kok meleh. Perak gara-gara bu. Nah bu. Ngencom malah lo. Sarengan takar bulungan kebiu nih. Lima bada sarengan tak pulang bu, bacan saya bada. Laban takar menteng ngencom aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelap Pak Nalik. Gelak lawin tak kira ramok antas saya ban. Tadi ma banawin. Dari amain Mas Ogi Gap. Pas keluar lele. Kok mandi ya? Iya Win. Main apa? Gak ada roda kernya bepereng. Kak. Bentar nang ale. HP nang kok ya? Apa rale? Maafin malulu. TikTok lah. TikTok ke. Beda perlu ya lem online. Mak sila kumliaw online ra. Orang mo engon muncungnya len. Marah di mah HP nang kok kak. Bak na paling ngandi prank salempet ya. Pak posang kok area kapannya bak na HP. Dia reng salempet. Untuk kengko di ruat ngali muna melinculan. Oh iya bak na. Manter bak na. Minta alon kulon ngangkok lagi ya. Julat. Ya buk. Penyarengan na buk. Senga. On mare Pak Boli korai Pak Burse. Orang kok buru meles stainless.
Ya, makan ban Buk, tak apa-apa. Arep brengsek Yusuf, saya larang kan yuk. Buk, arang kok ning ko Yusuf larang prank arep Buk. Iya Pak Buk, dan siapa Pak nah? Buk, arep prank tanpa buka Buk. Saya mau jual ratusan juta. Soking kok ada ki. Bah, pamilong kok Buk, tekan lagi nak karopok tak rapa. Iya, kan ban saya bengkok Buk. Patenang bukan di Pamilo, ya jaga shopping-shopping gak usah aja lah sih. Ya nyaman lah Buk. Benar pacet taretan angkat saya paling. Tina kok boleh lu ya Buk? Ya. Tengok, jala bala Buk. Tapi ya iyalah kan. Mon soki yang ketaretan, mon miskin yang kesetan. Acara bodo prank tanpa buku nah. Iya, Mana tanya? Tanya. Kenapa prank apa, Pak? Ada prank dekat kebaya kaju, Cong. Itu tatanaan lah, Cong. Apa ya, Cong? Kenapa mi bodo prank tanpa buku nah? Larang mau dijual. Di mana, Cong? Beda prank campur bukur lah, Cong. Ada, Cong. Bermaan her. Apa si Yusuf Soki? Tahu ya. Angkuan gitu, Pak. Ambu lah, Cong. Jak laju bera ala ko jadi mulai. Ala ko lain, narapa dah. Jira mak berak benar taja gaya cana orang buat nak. Jira berak mitos ko. Makana, coba dia partai gelu ke YouTube. Jira pera nyari viewer. Halo kopi, mari yuk. Mayu. Terima Ya, ngesete. Ya. Buk, Boy, apa Buk? tadi di mana Iwan Buk? Ya nggak ria puk mau ada lalakona puk. Betul dari Banja Timur kabar kamar leke mare. Ada tak nemu apa aja. Udah di rumah. Ya Buk, dari mana nih? Kan rohan di prank tampor buko. Saya mau jual larang. Kok cara pernah ngeding prank jera. Ongkuan ya puk mau jual larang ya. Can mana iya Buk? Ayo mau ngak jera bibuk nyari prank bi. Mak pola tetira cikenang kok. Pas oki sakalang ada dah. Iya. Ya ban Buk, saya nyare. Kok gak betacin gitu ya? Oh iya buk kalangkong ya. Ya Buk. Jangan. Buk, tadi di mana? Apa nyatanyaan bun? Biasa ya, orang soki. Pada belum conlen. Mana tahu Buk, mani Satya, rasoki Buk, coba di prank tampor buko. Ya, prank apa keng roh? Mak bisa masoki. Ruah larang jualan na Buk. Sini pakai tak andi prank ruang kok lah soki. Mula. Assalamualaikum. Sini kopi lah. Mana saja orang kok asalan juli kak? Awal jual kak? Udah jual apa wan? Cik lama tak ada sakale. Kapan anak nah? Ajul prank tanpa buku kak. Aro jangan mau ajul atusan juta. Bisa gaji berapa kali kita saya. Kapan jual prank tanpa buku wan? Boleh di mana aja dia? Ya. Prank ah. Prank cara dia wan tanpa buku. Lapor ke lab je dah. Kok karya bolo kasusi aja ke shopping kasar bojor ah. Kibe Anita jara oleh WC sakarong mah. Kibe sa. Telepon susi. Halo sus. Burung sesokira sus. Benih prank tanpa bukora, prank tanpa kelap. Siapa Buk? Ada borong rasa sutengak Buk. Dia, hari ya dia. Suteng, shopping. Bangkana Buk, mantak paste, cek tema paste. Lah. Hari ya.
Padahal malah pae manuk ngabeng. Mbula buk, ini taretan mana? Taretan setan.